Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri Korea zombi. Ikaze. Korea y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo baherekanije amasasu yo kuburana ku nkombe zabyo z'Iburengerazuba bishinjanya kurenga ku mipaka yabo yo mu nyanja, mu gihe hakomeje kumvikana umwuka mubi ushingiye ku geragezwa ry'intwaro za Pyongyang. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Korea y'Epfo yavuze ko batanze umuburo bakarasa n'amasasu yo kuburira kugira ngo birukane ubwato bw'abacuruzi bo muri Korea y'Aruguru bwambutse umupaka w'Amajyaruguru wo mu nyanja mu masaha ya saa 9:40 z'ijoro ashyira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Igisirikare cya Korea y'Aruguru cyavuze ko cyarashe amasasu 10 y'imbunda nini yo kuburira mu mazi yabwo ahagaragaye umutwe w'abanzi barwanira mu mazi yashinjaga ubwato bw'igisirikare cyo mu mazi cya Korea y'Epfo kwinjira mu mazi ya Korea ya Ruguru bitwaje guhagarika ubwato butamenyekanye. Mu tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'itangazamakuru cya SNA, igisirikare cya Korea ya Ruguru cyageze kiti twategetse ingamba za mbere zo kwirukana ubwato bw'intambara bw'umwanzi turasa ibisasu 10 bya rocket hafi y'amazi aho abanzi bagaragaye. GSS yavuze ko irasa rya Korea ya Ruguru ryarenze ku masezerano hagati ya za Korea mu 2018 iyo kugabanya amakimbirane ya gisirikare kandi ibihungabanya umutekano ku kirwa cya Korea. Yavuze ko ibisasu bya Korea ya Ruguru bitigeze bigwa mu mazi ya Korea y'Epfo, ariko ko imirimo irakomeza kongera nibakomeza kuzana agatuza karekare. Nta makuru y'imirwano yabayeho, ariko urubibi rw'inyanja ku nkombe y'Iburengerazuba ni isoko y'inzangano zimaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Niho habereye imirwano myinshi yamennye amaraso hagati y'Abanyakorea mu myaka yashize, ndetse bikaba bivugwa ko ariho Korea ya Ruguru yatwikiye ubwato bwa Korea y'Epfo igahitana abantu 50 muri 2010.